barabibwiwe bagira ngo ni imikino ariko noneho bigiye kuba. Iran igiye kuraswa na Leta Zunze za Amerika mu nguni zose. Rumuzi nyuma y'uko bayisibaniro aho ingabo za Leta Zunze za Amerika zaje, ubu noneho urugamba rugiye kwimukira ku butaka bwa Iran. Leta Zunze za Amerika ziteguje agatumbara igihugu cya Iran ngibyo kigize bigomba kurangira. Amerika igomba gushyiraho umurongo ntarengwa kandi Iran ikwiriye kubaha Leta Zunze za Amerika olingate babyange cyangwa se babyemere uko bizagenda kose. Leta Zunze za Amerika zigiye gutangiza igitero kiruye ku butaka bw'igihugu cya Iran. Ndakubwira impamvu yabyo. RGC nayo iti oya ntago bizakunda, ntago bishoboka. N'ingabo za Iran zitangaje ko zafunze burundu umuhora wa Hormuz kandi batanga umuburo w'intambara kuri Leta Zunze za Amerika yuko izo barimo gukora nibyo gukina navyo batabizi neza. Izo rugamba bari gushora kuri Iran igiye kururwana umuhenerezo kandi biraza kurangirana nabi. Leta Zunze za Amerika yicuje impamvu yihamagariye Leta Iran ngize mu ntambara haba ku butaka haba mu mazi ngo bari tayari guhangana kagege rukomeye. Itangazo rya RGC ni mu burute ubwoba bwa Leta Zunze za Amerika kubijyanye n'umurwano upanuye intambara itoroshye basho gutangira guhangana mu Leta Zunze za Amerika. Ubimbaze nonaha ndaje mubikubwire kamwe ku kandi ndetse n'ikigamijwe n'igishakwa n'igihugu cya Iran, impamvu batemera imitegekere Leta Zunze za Amerika byose urabimenya. Si ibyo gusa ariko impamvu Al-Mandeb igiye gufungwa ndaza kwikubwira ni kubera yuko babwiye yuko Al-Mandeb igiye gufungwa n'undi muhora nawe ugiye gufungwa zihuse. Amerika bakaba bayikaniye ngo bayihomze. Uyu muhora wa Al-Mandeb nubutse kuri mu majyaruguru ya Afrika, mu ihembe rya Afrika munsi y'igihugu cya Yemen, ni ku mazi ajya mu nyanja itukura. Ubu rero uyu muhora nawo bemeje kuwufunga byuzuye. Ubu nta bwato ngo mu masari imbere niba Amerika ikoze ikosa nta bwato ugomba kuhaca. Igihombo mwese ndetse n'ihangana ritoroshye. Intambara igiye kuva mu kigobe cya cy'inyanja y'Abapelesi ikimukira mu nyanja itukura, ibyo benshi batigeze banarota mu nzuzi ngo nibyo bigiye kuba. Kandi wibuke mwaka wa 2023 n'undi bwo bagwanaga n'Abahuti, ubwato bwa Leta Zunze za Amerika bwarasiwe muri inyanja. Kuri inshuro n'ubundi bishoka cyane cyane ko Leta Zunze za Amerika na Israel basho gutangiza urugamba rutoroshye nkuko tugiye kubireba bangana n'abarwanyi b'Abahuti bakaniye bakavuga ko bahamuburo wa nyuma Donald Trump kandi akwiriye kugenderaho nimba ari umuntu ushaka ingabo ze zimara kabiri ngadashaka kujya bahure n'ivyago biremereye. Amerika ikwiriye gutuza ikemereza Abahuti bavuga. Ndaje byose mbikubwire. Abahuti ni gatikira ko bateguje akaga gakomeye. Ni mu gihe kubindi biri kuvugwa n'ivyo intambara itoroshye ishobora guhuza ibihugu birimo na Israel na Iran bashaka kongera gutana mu mitwe. Mwese mbaye ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Genda umungu wa Kamanzi uruwane ikaze tujyane ku musozo. Ukurikiranye buri kintu cyose kiri gukorwa muri uyi minsi murasazo bwo hagati, dore ko no kugira ingaruka mu isi yose muri rusange. Ariyo mpamvu wabishaka utabishaka izi ntambara ugomba no kumenya ivyaho, kuko birangira y'amafaranga ufite mu mfuka wawe agizweho ingaruka n'ibiri kubera murasazo bwo hagati. Benshi banakunze kwita ko intambara ireba isi yose, nanjye niko mvuze kuko ni intambara twese tureba. Ubu noneho ibintu byahinduye isura ku rwego rukomeye bitewe n'imitegurire ya runo rugamba n'uburyo Iran urugamba irimo kurukora kandi ihanganye bikomeye cyane. Leta Zunze za Amerika isa naho ndavuga Iran ntacyo yitayeho, ntacyo ifite cyo guhomba usibye guhomza abo bahanganye, ngo nabakamenya neza ko iyo bagiye mu ntambara nk'ingi bagomba kwitega ibintu byinshi birimo n'ibihombo bikomeye. Ni naho duhereye rero. Amerika iri guteguza Iran ko bagiye kongera guhondana hasi hejuru ndetse n'iy'ubutaka ikaba yakinjiramo, ndavuga intambara. Ikibazo cyo mu kigobe cy'inyanja kirimo kujya ku rwego rukomeye, aho Leta Zunze za Amerika zitegura kongera imbaraga mu gikorwa cyo kugenzura amato ajyana ahuye na Iran cyangwa se afite ahuriye na Iran. Nkuko Wall Street Journal ibivuga, akoresheje abategetsi b'Amerika, igisirikare cy'Amerika kirimo gutegura ibikorwa mu Misiri imbere byo gufata amato ibikomoka kuri petrole n'amato y'ubucuruzi afitanye isano na Iran, ndetse
no mu mazi mpuzamahanga ayo mato bajye bayasangamo bakayasiba bakayafata. Iki gikorwa kigaragaza kwaguka gukomeye kw'ingamba za Washington, kijyana kandi n'imbaraga zo gushyira mu bikorwa imbaraga zabo murasirazuba bwo hagati no mu ishami rigari ry'inyanja. Ibi bibaye nyuma y'amasaha make Iran yongeye gutangaza ko umuhora wa Hormuz ufunzwe, ikomeza gufata imwe mu nzira ikomeye cyane yo gukwirakwiza petrole mu isi. Iran ivuga ko uyu muyoboro w'amazi uri mu maboko akomeye ya IRGC, kandi raporo zigaragaza ko ingabo za Iran zimaze kwibasira amato menshi y'ubucuruzi. Impinduka zitunguranye zatumye ubwikorezi bw'amazi buhungabana, atari muri karere gusa bwo kwisi yose muri rusange, cyane cyane nyuma ko Iran yari imaze kuvuga ko uyu muhora ufunguye neza. Itangazo ryari ryakiriwe neza na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. None ubu icyizere cyahise kiyoyoka. Abategetsi ba Amerika bavuga ko iyi gahunda yo kwagura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi igamije kongera igitutu ku bukungu bwa Iran no kuyihatira gufungura Hormuz. Muri gahunda nshya, ingabo za Amerika zizakomeza gukurikirana amato yose akekwaho gutanga inkunga y'ibikoresho kuri Tehran, atari amato afite ibendera rya Iran gusa, ahubwo n'amato yose afite ahuriye na Iran. Ingingo nyinshi zituruka kuri ibi bikorwa ngo zigomba guterwa n'urujya n'uruza rw'ibikomoka kuri petrol, uburyo ruzarwifashe. Nubwo hari imvururu zikomeje, Iran nayo yakomeje kohereza mu mahanga utubarrel twinshi twa petrol, aho turenga miliyoni 2 tutambuka buri munsi. Ibyezwa ubu ngubu bishobora ngo kwibasirwa mu buryo butaziguye hakurikijwe ingamba nshya zo gushyira mu bikorwa ibayizwa ry'amategeko bigenwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingaruka zo guhangana zikomeje kwiyongera cyane, aho Iran ikomeje kugenzura uyu muyobora wa Hormuz. Amerika ikaba yitegura guhagarika amato kure y'aka karere. Ibi birimo kandi kwiyongera cyane mu buryo ikibazo cyo mu mazi gikomeje kuba kibi cyane, cyatumye amakimbirane akomera muri kano karere kirimo kurebwa na buri wese akumva yacira hasi. Biteye ubwoba cyane ko intambara itaziguye mu nyanja ishobora kongera gutangira ku buryo bukomeye, ndetse ikazana n'ibyago bidasanzwe ku rwego rukomeye, birimo nyine n'igihombo gikomeye ku banyemari, ibihugu ndetse na za companies zicuruza petrol mu isi. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zikaniye Iran, ariko na Iran nayo igakana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo kikaba kimwe ku kindi. Haribazwa ngo mbese byarangira gute? Si ibyo gusa rero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byinshi muri Wall Street Journal byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngino gutegura abasirikari benshi barirwa hafi mu bihumbi 600 bashobora kuzatangiza urugamba rutoroshye kuri Iran, gutangira guhangana na Iran mu buryo bwa gisirikare ku ntambara yo ku butaka. Ibi ngibi ni impamvu nyamukuru yo gutuma Iran ituza ikareka gukomeza gutera icyugazi mu muhora Hormuz. Ariko sizo mpamvu gusa, njye nayo twibaza ibi ngibi, ni iki gishobora gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ijya muri Iran ikarwana intambara yo ku butaka na Iran? Impamvu ya mbere, kujya kuza nayo ya uranium y'ibiro 450 mu gihe amasezerano yaba atagezweho. Wibuke ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba Iran ko basinyana deal, amasezerano y'amahoro yemera ko Leta Iran izatanga icyitwa uranium yabo yose bakayihereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo maze Amerika ikayijyana bakayivana mu maboko mabi ushobora gukoresha iyo uranium ngo bakora ibisasu bya kirimbuzi byakica abantu benshi mu isi. Anga Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko ari bwo buryo bwonyine bwaba butumye akarere gatekana, nabwo buryo bwonyine bwabutumye isi iyirinda ibyago bikomeye byageza kuri kirimbuzi ko bambuye Iran uranium. Gusa Iran ku munsi w'ejo yamije neza ko uranium yabo badateze kuzayivirira, batazayirekura ngo hereze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizavuze ko uranium bazayijyana kandi ko nta n'ingurane bazahereza Iran, yaba uburyo bw'amafaranga ndetse yewe bwaba n'ubundi buryo bwari bwo bwose. Nyine Iran izafata igahereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikarangira gutyo. Gusa kuko Leta Iran itabishaka, nambara ku butaka nicyo gisubizo cyonyine kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira uranium bayitware. Ibyo kuyirimburira muri Iran ntabwo Amerika ibishaka, ubimenye neza. Amerika ntabwo yifuza ko izo mbaraga zarimburirwa muri Iran, nubwo zatera impanuka banumva ko nabwo baba bahombye kuko izo ngufu ubwabo kuzigeraho ntabwo babishobora. Uyu munsi ntabwo bafite ubwo bushobozi. Kuyijyana rero bakayivana muri Iran, urumva ne ko bahita bakoramo ibidasanzwe birimo misile ballistic, bashobora no gushyiramo imitwe ya kirimbuzi, gushyiraho indi mitwe mishya ya kirimbuzi bajyana mu kandi gace runaka. Aha rero ni imwe mu mpamvu ushobora gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjira muri iyi ntambara yo kubutaka muri Iran. Ya kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite gahunda yo guhindura ubutegetsi bwa Iran
bakabusimbuza ubutegetsi bushya butari ubwa RGC. Bavuga ko ubutegetsi bwa leta ya Iran ari ubutegetsi bubi cyane, ari ubutegetsi budakwiriye, ari ubutegetsi butera abantu imfu, muri make bushinja ibyaha byinshi kugeza ku rwego babishinje ibyaha by'iterabwoba. Kugira ngo rero ibyo bihagarikwe ni ngombwa ko bahindura ubutegetsi. Guhindura ubutegetsi urwana intambara yo mu kirere bisa no kwikenyeza ipantaro ariko yinyujije mu mutwe. Kubera iki? Mu kirere urarasa ukisha, ariko structure cyangwa se imiterere y'ubutegetsi nihinduka. Intambara yo ku butaka iyo ibaho gufata gace ukakagenzura by'ijana ku ijana. Ari niyo mpamvu leta zimwe za Amerika zateguye abakuruda bashaka kuzayifasha muri kino gikorwa cyo ku rugamba, kandi leta ya Israel ikaba ibiri inyuma gutegura intambara yo ku butaka muri Iran, kujya gufata ubutegetsi bwa Mojtaba Khamenei bakabuvanaho bagashyiraho ubutegetsi bushya bugendera ku mahame ya leta zimwe za Amerika. Ari nabwo ubutegetsi bwazakorana na leta zimwe za Amerika bakabonamo inyungu bitandukanye n'ubutegetsi bwa RGC busa naho ubwo ari abanzi ba leta zimwe za Amerika, bakaba abanzi ba Israel babavumira ku gahera. Abangaba gukorana nabo ngo nago bikunda, nago bishoboka. Bagaragaye neza ko atari abantu babizerwa, atari abantu bakorana nabo deal ngo uzibwire ko iyo deal izagerwaho. Ikindi harimo gahunda gushaka kwigarura agace ka Karg cyangwa se ikirwa cya Karg, agace gakungahaye cyane kuri petroli ya Iran. Karg yifata nka Venezuela ya kabiri, ni agace gatunze petroli nyinshi cyane muri Asia bwo hagati, ndetse kitwa umutima wa Iran, the heart of Iran. Niho petroli nyinshi ya Iran ituruka, ariyo bakoresha imbere mu gihugu, ari niyo hezwa mu mahanga. Uvuze ngo ushobora nimba wara ufite imodoka ukoresha unywa essence ukayimaranye imyaka irenze 5, ushobora kuba inshuro zirenze 100 wanywesheje essence, waranyweye essence yo muri Iran ituruka muri Karg. Aka gace rero leta zimwe za Amerika ngo arifuza kugafata, nkuko Donald Trump ubwegeze kubisobanura ko icyo gihe byabitumye none leta ya Iran ica bugufi neza 100% mu gihe batafite ubugenzuzi kuri Karg. Nyuma leta zimwe za Amerika ikoze deal yo gufata Karg, icyo gihe babacisha bugufi cyane Iran urwego rudasanzwe, kandi Iran nayo yahita imenya neza ko leta zimwe za Amerika yabaziye ku buryo bukomeye, bwita bavuga bati reka tuyamanike turebe ko bwacya kabiri. Uko bitagenze gutyo ibyago biremereye byabazaho, kandi uburyo bukomeye cyane bwabageraho ni igihombo cy'imbaraga uburyo batigeze bategereza na rimwe. Rero Iran niyo mpamvu ibwirwa ko bashobora kuzayitera intambara yo ku butaka. Iyo nindi mpamvu yatuma rero leta zimwe za Amerika zinjira mu ntambara yo ku butaka. Gusa RGC nayo yatanze umuburi ivuga ko wa Hormuz nabo bawufunze byanyabyo bawudanangiye. Ibyo leta zimwe za Amerika yitupaguramo irimo kuvuga ngo ntabwo babyitayeho. Muri Hormuz urafunze byanyabyo, urafunze ku rwego rukomeye. Ni agace gato k'amazi kanyurwamo amato ku mpuzamahanga gakomeje kuba intandaro y'amakimbirane ku buryo bukomeye, aho Donald Trump nawe arimo kwataka Iran. Inzira ya Hormuz ubu ntabwo igifunguye, irafunze ku rwego ruhambaye. Ngabazwa na maze Islamic Liberation Guard Corps zongereye igihe cyo gufunga inzira y'amazi zizageneye amato kunyuramo. Ubutumwa busobanutse neza, ubu inzira irafunzwe kugeza igihe Iran icyo yita ubugizi bwa leta zimwe za Amerika buzahagarikwa ku mato yabo, kugira ngo amato yabo nabo atambuke agere ku byambu byabo. Kwa gatanu Iran yari yavuze ko amato ashobora kunyura muri umuro wa Hormuz afatanije na RGC atishyuye umusoro, ariko ubu ngubu gahunda ihari nuko amato yose ahira irashaka gutambuka muri Hormuz agomba kwishyura umusoro kuri buri barrel, buri kagungu kose ka petroli kagomba gutanga umusoro kugira ngo atambuke. Ibyo rero ni hame leta ya Iran yashyizeho ko ubu ngubu umura Hormuz udafunguriye bose. Ikigo cy'ubucuruzi bw'ikomoka kuri petroli ariko gikoresha iby'amato cyo mu Bwongereza UKMTO cyongeye gushimangira cyane ko kugeza amagingo aya nta bwato na bumwe bwemerewe gutambuka biva ku masaha y'umugoroba tariki 18, nta bwato bwemerewe gutambuka uyu mura Hormuz mu gihe Iran yashyizeho barriere itarengwaho. Ubwato bwashatse gutambukana ubwo mu Buhinde bwahise buraswaho inshuro 3 zose, n'ubundi bwato bubiri nabwo bwagerageza bwahita buraswaho n'imbunda zabo, cyangwa se amato matoya akoresha imbunda, ariko imbunda zidashobora kurimbura ubwato usibye kuzikoresha nk'uburyo bwo gukangakanga amato ngasubira inyuma. Ubwo bwato bumaze kuraswa bwahise busubira inyuma bureka inzira bwari bufashe yo kunyura muri Hormuz ngo butambuke bujye mu nyanja ya Oman. Ahangaha rero Iran
twamije neza ko nta buryo bwo gutambuka muri uyu muhora. Ndetse noneho amato nanone nayo ari kwanga kwishyura umusoro kuri Iran, nyuma ko Leta Zunze Amerika nazo zashimangiye ku bwato buzahirahira bukishyura Leta ya Iran umusoro Iran isaba butazijya butambuka ku mazi mpuzamahanga. Nayo ubwayo agomba kumenya neza ko niba bate ubwoba na Iran maze bakishyura Iran, ayo mata atagomba gutambuka. Ibyo nabyo bigatuma rero Iran irabakumira kandi nabo ntabwo bagomba kwishyura, amata agakomeza guparika aho ngaho uko bucya bukira. Iki ni igikorwa gikomeye cyane Iran yakoze, ivuga yuko nta muntu n'umwe ukwiriye gupfa gutambuka muri aya mazi ku buryo yiboneye. Ibyo byo ngo bavyumve neza kandi bavyiteho. Amazi cyangwa se umura wa Hormuz uzatambukaho n'umuntu gusa wemeye amabwiriza ya IRGC, nk'amabwiriza yo gutanga umusoro, agahabwa ikibari n'ugomba gutambuka. Ku rundi ruhande ariko rero undi muhora ngo nawo ugiye gufungwa byihuse. Amerika niyo inyirabayaza no gufungwa ku muhora wundi wa Al Mandeb, muhora wo mu majyaruguru ya Afrika, ndetse umuhora ukomeje kuvugisha benshi kugeza ku rwego bamwe batekereza yuko iyi ngiki nuni hari igihano gikomeye Iran igiye gufata. Mu iterambere ryongereye ku makimbirane amaze kwiyongera mu nzira z'ingenzi z'amato ku isi, umuntu mukuru wo mu mutwe w'Abahuthi bo muri Yemen yaburiye ko uwo mutwe ushobora gufunga inzira ya Al Mandeb, Bab Al Mandeb, niba ibyo bise inzitizi ku bikorwa byo kugarura amahoro zikomeje gukorwa na Leta Zunze za Amerika. Hussein El Aizi ni umukozi mukuru mu ngabo z'Abahuthi Isana yavuze ibingibi asubiza igitutu cya politiki gikomeje kugaragara gituruka muri Leta Zunze za Amerika ku karere ko hagati. Batangiza icyerekezo cy'uko niba bafata ibyemezo muri Sana bahisemo gufunga inzira y'amazi y'ingenzi, bitashoboka ko hari ingabo zitutse hanze zongera gufungura iyi nzira ya Bab Al Mandeb. Magambo ye yavuze ko nta muntu n'umwe uzashobora kongera gufungura uyu muhora wa Bab Al Mandeb. Ayo magambo yashyizwe mu buryo bwo kuburira asaba Washington kongera gusuzuma politike irimo gukoreshwa. Iri tsinda ritekereza ko politike zabo zibangamira ibikorwa byo gukemura ibibazo mu mahoro. Umuhora wa Bab Al Mandeb ni umwe mu mihora cyangwa se mu nzira ikomeye cyane ku isi ihuza inyanja itukura n'ikigobe cya Aden nacyo gikora ku nyanja y'Ubuhinde. Ni inzira kandi y'ingenzi mu bucuruzi mpuzamahanga, harimo kohereza ingufu n'inzira z'ubucuruzi n'ibicuruzwa bitandukanye, aho iyi nzira ikoreshwa mu bucuruzi hagati ya Aziya, Afurika ndetse n'ibihugu z'i Burayi. Muri make kugira ngo uve muri Aziya, wenda tuvuge nko mu gihugu cy'Ubushinwa, ushaka kujya nko mu Bwongereza, Espagne se, Turukiya n'ibindi bihugu byose, gusa kunyura muri uyu muhora wa Bab Al Mandeb niyo nzira ya bugufi. Baraza bavuye mu nyanja y'Ubuhinde, bagahita bajya mu kigobe cya Aden, bakinjira muri Bab Al Mandeb, bakakomeza kazamuka muri Suez, bagahita bakomeza kuzamuka berekeza mu nyanja ya Mediterane. Nimba rero uyu muhora wa Bab Al Mandeb ufunzwe, ni ugutanga icyo kwakwita nk'igihano gikomeye ku bucuruzi mpuzamahanga, by'umwihariko gufatira mu gahogo ibihugu z'i Burayi. Itangazo rivuzwe mu gihe hari urujijo nanone rwinshi ku nzira nyinshi zo mu mazi. Raporo zagaragaje ko hari umwuka mubi ukomeje kwiyongera muri Iran no mu mihora wa Hormuz, indi nzira y'ingenzi cyane yo mu mazi, aho igice kinini cy'ikomoka peteroli binyura. Kuba rero hari ubwoba bw'uko ibintu bishobora kuba bibi cyane, bigano bya diplomasi hagati ya Leta Zunze za Amerika na Iran bivuga ko birimo gusuzumwa, nubwo nta ngengabihe ihamye yari yemezwe igihe bazaganira. Bituma ibintu bititabwaho cyane, cyangwa se ituma kubikemura kwabyo bitinda, ndetse bigatera ingaruka ku bijyanye n'ingufu ku isi, ikindi kandi n'umutekano w'inyanja nawo ugahura n'ibyago biremereye. Ibrahim Azizi mu kugira ibyo atangaza, we ari icyo yavuze ku bijyanye n'ibikorwa na Leta Zunze za Amerika ndetse n'ingaruka zabyo. We yagize icyo atangaza. Azizi avuga ati, mu mvugo ye yashimangiye agira ati, Abanyamerika ni abantu bitezweho kandi badakwiriye kwizerwa. Igihe cyose dushobora kwibuka ibyagiye biba mu ntangiriro, kuva insinzi ikomeye yabaho, nta na rimwe Abanyamerika bigeze bakomeza kuba indahemuka ku masezerano yabo cyangwa se ku byo biyemeje. Kuva insinzi twayigeraho
muri revolution yacu ya Kisilamu abanyamerika bagaragaje urwango rukomeye ku gihugu cyacu kigenga cy'abayisilamu. Buri gihe cyose twagiranye ibiganiro cyangwa se amasezerano bagiye barenga kuri byo basezeranye, kandi ibintu byari bya nyuma, kandi ndizera ko Amerika bagifite kwizera gukomeye ndetse no guhemukirana. Uyu munsi icyicaro gikuru cya Katamalia ndetse n'ingabo zacu hakurikije amabwiriza duhabwa, mu by'ukuri bongeye gufata ingamba zo gushyira mu bikorwa amabwiriza nk'ayo yo gukumira muhora Hormuz. Kuva intambara imaze iminsi 40 itangiye, ibi ngibi ni ingaruka zitaziguye z'imyitwarire y'abanyamerika ubwabo. Abanyamerika ubwabo nibo mu by'ukuri batuma tubona bene ubu bwoko bw'imyitwarire. Ariko kuba perezida wa Amerika ahora avuga neza ko twaganiriye na Iran, ngo twumvise byavuye muri Iran, hanyuma iki kibazo gikaza kubaho, icyo kibazo ni uko tugiye gushyira mu bikorwa. Ibi byose bigaragaza ingingo imwe y'ingenzi ko Iran muri iki gihe kimwe ndetse no mu bihe byashize koko ari ingenzi mu karere ndetse no mu iterambere ryinshi ku isi. Niba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwe yemera iki kintu koko, agomba rwose nk'umuntu w'ingenzi kandi ushingiye ku ishingiro ry'ubuzima bwe mu karere ndetse no ku isi yose muri rusange, kugenzura neza imvugo ye, ibyo avuga mu ruhame ndetse n'imyitwarire muri rusange agira, agira ngo ninjije. Ariko ikibabaje ni uko adasobanukiwe neza n'ibivugwa ku magambo n'ibivugwa n'amagambo ye nka perezida wa Amerika. Navuze ko asanzwe agaragaza ibitekerezo bye bwite, ibyifuzo bye n'inzozi ze ku mbuga nkoranyambaga. Iyi mico ariko igenzurwa burundu kandi mu buryo bw'ubwenge na Iran. Buri mwarabu wese ufite ibyo asaba byihariye yakoresheje iyi mico, kandi abanyamerika bagomba kwemera ukuri kudashidikanywaho ko ahatari ahantu ho gutotereza cyangwa ngo aba ari ahantu ho kwiratira. Ntabwo bizakunda. Aha ni ahantu ho kwicisha bugufi, ahubwo ahantu ho kugaragaza icyubahiro n'itandukaniro ku gihugu cya Iran, kandi hano bagomba kumva ko bagomba gusuhuza igihugu gikomeye cyane cya Iran, bakacyubaha kandi bakomera ibyo dusaba. Amerika ntabwo ifite ububasha bwo gukumira Iran. Kuki twibwira ko abanyamerika badufungiye ubu ngubu? Uburyo bwo kugenda mu mazi hakoreshejwe uburyo bwa Hormuz ngo bwarangirijwe. Ibi nta kindi uretse igikorwa cy'ubujura bw'indege, igikorwa cy'ubwato bugaragara hariya, kandi birumvikana ko byamaze guhabwa igisubizo gikomeye, kandi nta gushidikanya ko bizakomeza, kandi bazirengera ingaruka. Rero ndavuga ni ndasaba ko abanyamerika badatekereza ko bashobora gusaba Iran ikomeye kandi ihamye, kandi ndatekereza ko byaba byiza tudakoresheje imvugo nk'iyo ngiyo. Inkingi y'ingenzi y'uko abanyamerika batsinzwe n'imicungire y'ubwenge bwa Hormuz birumvikana. Rero namaze kuvuga muri iki kiganiro inteko ngishwanama ya Kisilamu, komisiyo y'umutekano w'igihugu na bagenzi banjye mu nama zereye z'inteko ishinga amategeko, twagize ibyo tuganiraho kandi ari byo twafashe nk'ingamba zikomeye za guverinoma. Twavuze ko twiteguye ibitekerezo byacu by'impuguke bireba kure bizatubwira icyo tugomba gukora. Gahunda iteganijwe, sisiteme y'ubwenge yo kugenzura umuhora wa Hormuz na gahunda ndetse y'umutekano urambye n'iterambere rya Hormuz ndetse n'ikigobe cya Persi. Imana nibishaka tugomba gushyigikira inteko vuba bishoboka, hanyuma tukabishyiraho amategeko. Uyu munsi abanyamerika bahatiwe kuva mu birindiro bari barashinze mu karere ka Persian, bamaze guhunga kugira ngo bave muri aka gace, kugira ngo bave burundu. Igikorwa ni ikintu gikomeye cyane, kandi reka mbabwire mu nyumve, Abanyamerika icyoroho cyabo cyarahungabanganye. Mu myaka myinshi abanyamerika muri kano karere barasezanije ibihugu ko bazakagenzura, bafashe igihugu bikennye byose byari bifite mu izina ryo gutanga umutekano. Amaherezo ntibashoboraga no kwiha umutekano bo ubwabo, bisa naho byabananiye. Twaberetse ko Iran tutazagendera mu kwaha kwabo abanyamerika bavuga. Aya n'amagambo ya Iran cyangwa umuyobozi umwe wa Iran Azizi, amagambo ashimangira cyane ko Iran yiteguye kurwana. Gusa reka ngira bitubitekerezeho muri buno buryo. Kuba Iran ikomeje kwihagararaho kandi bakorana n'abahuti mu gufunga Hormuz ndagetse ka Bab al-Mandeb, hari ingaruka byateza ku isi. Gisubizo ni yego. Amerika kwifungira muri al-Mandeb, Amerika niyo nzira ya bugufundi bakoresha mu kuzana ibindi bikoresho bya gisirikari, mu kongera abasirikari muri Aziya hagati, kuko niyo nzira ya bugufi. Indi nzira ishoboka
niyo kunyura muri Atlantique bakajya guca kwa Arctique bakazamuka mu nyanja y'Ubuhinde bagasa n'abakorosura Afrika yose. Indi nzira niyo mu kirere bakavuga ku bibuga by'indege bitandukanye, gusa ngaho haba ari target nanone ya Iran. Bivuze neza ko mu gihe leta zimwe za Amerika zaba zikomeye kunyura muri Al-Mandeb bashobora guhomba uburyo bukomeye cyane bwo kugeza ibikoresho byabo muri Asia zo hagati. Cya kabiri ni inzira y'ibikomoka kuri petrol bijya mu Burayi, ndavuga Bab al-Mandeb. Mu gihe baba bayifunze abahuti bafatanyije na Iran, bivuze ko ibikomoka ku gitoro bijya mu bihugu by'i Burayi byagabanuka, kandi ibihugu by'i Burayi birabikeneye cyane nyuma y'uko ibikomoka ku Burusiya basa nabo bari kugenda babyirinda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kugira none badakoma rutendere kuri leta zimwe za Amerika. Aha rero bikabasha gutera none ikibazo gikomeye cy'uburyo bashaka kwitwara imbere y'igihugu cya Iran ndetse na abahuti mu gihe babiyemeje gufunga umuhora wa Al-Mandeb. Kandi Burayi uburyo bwakitwara mu gihe umuhora wawufunze, uburyo bajya babona petrol ibagezeho nyuma y'iminsi 18 kuzenguruka Afrika, uburyo byabibagoye navyo byaba ikindi kibazo. Ikindi nuko byatuma amahanga areba ikinyuri leta zimwe za Amerika kuko inzira zaba zidakora. Urumvikana ko amahanga by'umwe kibugo z'i Burayi na Afrika byatangiye kureba nabi leta zimwe za Amerika kari kinyabayazana uko babara kwayo mahanga, maze batangira kwivumbura kuri leta zimwe za Amerika, ibitatuma leta zimwe za Amerika ikomeza kugira isura nziza mu isi. Niyo mpamvu nabo bagomba kureba uko bishoboka byose ngo ikijyano cya leta ya Iran cyangwa se iki cyemezo cya Iran cyo gufunga Bab al-Mandeb kitagerwaho. Nanjye nti buri amasaha imbere abahatse byinshi, dukomeze dukurikirane turebe icyo duhakiye. Ndagushimiye kuri inshuti nziza ubana natwe. Ubwe neza, amahoro, imigisha, amafaranga ndetse no kugubwa neza nibyo ngwifurije. Amahoro.